Bani Israel nika mun kalampi etepani najis nika lo soce kalaban ikomba tapi naging togel ka. Kula ben sampean mun karo king tepani najis nika pakun bisa soce. Asli namun karo kalampi naging togel najis ini tak masalah mun kagula ben sampean. Saya masalah kan bini anika karena ni bini anika kalampi na sarang larang. Oke kan? Mun kula ben sampean lo apa cek kalampi niki pakun ngak nika. Bemunik bini anne ka kan kelampina setelan cak micis lo. Cak bini ni kamun kelampian di beluk cak kodung beluk sekali. Apa? Setelan micis. Mun di atas celeng ke bawah celeng, ke dalam celeng. Kelampi. Wah. Jadi mun kula ban sampean kelampi kening togel tak apa-apa gente kelampi lain. Keng mun nek bini mun pah najis nang kin togel tak setel ban kodung kemarin. Oke kan? Mun al-mukarram mari. Mertung kelampi ka. Mun kula ban sampean ten biasa kocak betul tahun tahu be. Bebagi sini kumik siapa ada? Aba ko cancelengnya kuking sepak beni polan tak kin kombe. Kotor tak buat ruwet kalan selte. Tak nih tangki babun. Iki ba audu baca gir pengkir pahmi ra penabit belik de celeng pol. Tak nih. Tak langkong kidangki kan. Aduh mun dingal mukarram maru lain kodung lain kalampina lain. Gula ben sampian pala mangkada kaunjengan le sare sosoaki de. Oh mun dingal mukarram maru saya masang kodung atok saprapat jam lo sepak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, Guru Kaula Ajunan Semulja Kiai Haji Asy'ari, Ajunan Kiai Haji Fauzi, Ajunan Kiai Haji Abdul Bashar, Ajunan Kiai Haji Jauhari, ben seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir teralingki, dek keseteja ajunan beten kaula amul jaaki, beten kaula ta'zimi, tokoh masyarakat secara istimewa ajunan Bapak Khairul Anwar selaku pemangku Tisa Lempung beserta aparatur Tisah baik tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali, sahibul manzil wa sahibud dakwah iki kadinto Bapak Abdus Somad beserta jajaran keluarga. Saya kesempatan mangkin abadaaki al-ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukan igandeng acara haul almarhum Juhali ireng kaula ben ajunan awali perpangkian mangkin kak dinto kalaben syukur da Allah saat semangkin kaula ben ajunan sareng Allah itakdir apangki apolong asareng dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat
Semoga tak karo apolong elempung bisawas tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan pekun apolong dalam keberadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon mantar sateja si hadir saat mangken termasuk ada golongan ben kelompok seiki babi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan make sakecee tak kira nyeting dek neraka ipun Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak usah bahas budian akhirat hadirin. Itunya saos kak dinto ampun buaki sareng Allah tetilan jalan salam medek kaula ajunan. Jangankan membahas syafaat Nabi Muhammad nanti yang akan dilakukan di akhirat. Itunya bisaos Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an. Cebon Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Muhammad, Allah tak kira matoron azab, Allah tak kira matoron seksa dunya. Dek kau orang kafir, wa anta fihim. Sementara kake fihim beda antarana orang kafir nih. Maksudnya ketin apa hadirin? Adab nih kasih potoron na beni markana keng takut tepak Nabi Muhammad tapi takriman wa ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Allah saking dari amul jaki dak ke Nabi Muhammad seksa ni kata epatoron dak ka orang sekafir mun Nabi Muhammad kak dintu kita situ. Ajunan insyaallah teman mireng ketina penasib kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ni termasuk Nabi Adam kedua. Manusia pertama itu namanya Adam. Generasi kedua itu namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ni termasuk Adam kedua cek pun ulama. Apa sebab? Karena setuju orang dari zaman Nabi Adam ni mati kapi zaman Nabi Nuh kecuali Nabi Nuh dan rombongan si mukmin ni. Mati kapi. Jadi Nabi Nuh itu adalah generasi manusia kedua karena sama dengan Nabi Adam banyak orang ni mati kapi tak kelem. Jadi waktu Nabi Nuh ni tak kelem. Baru Nabi Nuh ben orang-orang seiman dikasih tak mati. Nabi Nuh ketika umat tak ingkar tak kelem. Nabi Musa ketika umat tak dito tak atoro iyo ceni kata iyo ceni kotoh. Bahkan panabit termasuk Fir'aun nika ipatekelem Sungai Nil. Sateja Nabi ban Rasul kak dito hadirin ketika ampun tak atau ada Allah Subhanahu wa taala paringi seksa sebagai bentuk persekot DP. Jadi iblis seksaan ni ke beni belisan nebu dan akhirat ni cuma sebagai uang muka. Jadi iblis indep seksa sekontan budian. Tapi coba ajunan tengalin. Ajunan tak kira teman mireng kaper Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Padahal telo Abu ni ke orang sepaling cek masaking dek ke Nabi Muhammad. Abu Lahab macam dik nikah. Abu Cengkel kancana. Abu Sufyan pada telok nikah hadirin. Setiap waktu teromatekna Nabi Muhammad tak buambu. Tapi meskipun Nabi Muhammad nikah sampai toman ngaltok becena sering sampai metodere gara-gara pentong kalaban betoh tada seksa seepatoron bi Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad nikah beda dalam dunya. Apa mata epatoron saking dari muljana Nabi Muhammad seksa gak dito tak turun mun Nabi Muhammad ki beda dalam dunya. Dunya ni kata seksa bi Allah. Apa nak boleh budian i akhirat. Tunya ni kala. Seksa ni ke bi Allah tak epatoron mun Nabi Muhammad kak dinto ki beda. Makanya umat Nabi Muhammad ni kah akan tibu abu segala kasa ada seksa sama sekali.
Apa minta siksa? Karena Allah amul jaki dekat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad cuba enggak napa saus mun Nabi Muhammad ki bede kak dinto ta toroni azab. Makanya kula sering badepa asli Nabi Muhammad ni kebeni cuma kau ring beni ka sama Abu Jahal bin Abu Lahab. Makin dak kau leben ajunan nika sangat detilan jalan pita antara kau leben ajunan ben umat-umat lambat gara-gara teti umat Nabi Muhammad. Panapa pitana? Situng. Kula benajunan gara-gara akad tengdek ke Nabi Muhammad. Gara-gara teti umat Nabi Muhammad. Kaula benajunan oleh culukan khairul umam. Napa khairul umam nikah? Umat sepaling bagus. Etunya di budi. Tapi budian i akhirat masuk surga dah ada. Amin kok kak. Mun tak king tak masuk ah. Itu aki surga cengeng. Kasep. Di budi beda itunya reka beda ialam tapi tidak ada masuk surga. Amin. Ibaku ada guna Allah dak Nabi Muhammad inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Hei Muhammad, surga jibiko haramaki dak kana nabi lain, surga biko haramaki dak ka umat lain. Sebelum orang lempung masuk surga baru nabi selain ben umat selain norok bunte ebu dinah ajunan maki beni nabi tapi ajunan keluan masuk surga etempeng nabi selamba saking dari muljana panjenengan gara-gara akad tengdak ke makhluk sangat mulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah telok kula ben ajunan ni kae pelain etunya pelain ilmu kubur pelain hari kiamat pelain. Ajunan reng lempung nih kak. Nika tak pada ben umat-umat lambat itu lok tempat nih kak. Itunya tak pada. Ilmu kubur tak pada. Ya akhirat tak pada. Napa sih lok pada? Situng. Itunya tak pada. Napa sih tak pada? Syariat tasampian tak melarat pada ben syariat lambat. Allah amul jaki ke Nabi Muhammad sehingga aturan untuk umat Nabi Muhammad kak dinto tak melarat tak pada ben aturan umat-umat lambat. Bani Israel nika mun kalampi etepani najis. Nih kalau soce kalau ben ekomba tapi nakin tokil kak. Kula ben sampian, mun karo king tepani najis, nika pakun bisa soce. Asli namun karo kalampi nakin tokil najis ini tak masalah mun kagula ben sampian. Saya masalah kan bini aneka karena ni bini aneka kalampi na sarang larang. Oke kan? Mun kula ben sampian lo apa cek kalampi kila pakun ngak nika. Bemun ni bini aneka gak kan kalampi na setelan cek micis lo. Cek bini ni kamun kalampian di beluk cek kodung beluk sekali. Apa? Setelan micis. Mun di atas celeng ke bawah celeng, ke dalam celeng. Kalampi. Wah. Coba saya anu Pak Yokom biar kila ibu nak kok deki. Onten. Hah? Jadi mun kula ben sampean kalampi ning tokil tak apa-apa ketika kalampi lain keng mun nek bini mun pah najis nang kin tokil tak setel ben kodu ngamarin. Engki kan? Mun al mukarram mari. Mertung kalampi kan. Mun kula ben sampean ten biasa kocak betul tahun tahu be. Bapake sini ku umik siapa ada? Aba ko cancelengnya ku keng sepak beni polan tak kin kombe. Kotor tak buat ruwet kalam selte. Tak nih, thank you abun. Iki ba uduk baca kir pengkir pahmi ra penabit belik de celeng pol. Tak nih. Tak langkong kidang kan. Aduh mun tinggal mukarram lain kodung lain kalampina lain. Gula ben sampian pala mangkada kaunjengan le sare sosoaki deh. Oh bu mun tinggal mukarram saya masang kodung tok saperapat jam lo sepak. Siapa itu patua gelok juga? Tuh deh. Mun pah syariat umat Nabi Muhammad pada mun umat lamba. Mun pah kapan tepani najis nang kintokil. Pada remah kuda ben sampean. Pada remah nih bining kalampin nih. Setelan nih. Mun tak atal-talan kalampin lagi.
Ki kula sampean tak apa-apa. Togel jo koncongan kuwi boleh ku masalah kula ban sampean. Nggih kan? Makile bedeng-bedeng dididik men krolengen sapa sele bura. Dangke kula ban sampean kan makile betes katon ku anu Kak dengan betes sampean pada ben betes kula ker-ker. Umat lambak nikah kalam pimun najis tak bisa soce langsung togel. Umat Nabi Muhammad akad teng dak kemuliaan Nabi Muhammad tak usah togel ekombe soce boleh. Amin. Siapa ngocol? Bisa colo-colan tunggal guru kak ini. Oh, macam pesat tidak dina kok. Kenapa boleh? Kula benajuran itunya. Gara-gara akad teng ke Nabi Muhammad kula ben sampai di Pegempang. Itunya kula benajunan gara-gara akad teng ke Nabi Muhammad. Perhatikan. Ibadana sampian termasuk ibadah se paling demang etembeng ibadana umat-umat lambe. Amin. Pas niku lambe beda. Maka nang ayat ta kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib pagi pasa kasampian akati pasa wajib pagi ka umat-umat lambe. Lambe pada apasa keng pasa na lambe ni ka bere. Lambe ni ka apasa sabulan Bani Israel sabulan prei, sabulan apasa sabulan prei, sabulan apasa sabulan prei. Beda se apasa saare prei, apasa saare prei. Orang Lempung apasa sabulan 11 bulan prei ka. Nih kaki asero kapan bulan Reba tanggal 17 du teluari aki apasa kana eko. Nyampit setuan tak iya le engkau mun nase nomor peto rokok ben kopi saya ketilak. Padahal pas nanding sebulan, padahal prei nampun 11 bulan. Jauh kan? Umat Nabi Musa nikah hadirin. Apa jeng sehari semalam seket kali kak? Seket kali, mun pahalimpung seket kali bila saya ya buja. Nggih. Seket kali. Umat Nabi Muhammad 5 kali hadirin. Kula benajunan 5 kali. Sopu ipa 2, cepon kita fikih. Anak mak 2 sopu nikah. Bulan sopu nikah orang ki sengka anyar juga tedung, makanya ipa demang. Jadi tak pada ben Isya, kasa Pak semangat duhur, Pak semangat tambian. Alandu. Kayak mana bejeng sengka boleh. Asar 4, maurib mi telok, kasa cepon witir siang. Sopu ibri 2, ini ke syariat. Ning lemak karo umat Nabi Musa 50 kali hadirin. Kejak ben kacek nih kak. Mun pak kula ben sampean pak bojang sehari semalam 50 kali bila senyera mah beko kak. Cek dengan bojang nilai 5 kali boy bi markena saya lako beko. Beda beko kan tuh. Ada. Oke. Bi markena buja kula ben sampean banyak setelempas, banyak sesarip. Sarana brak ke maurib. Seket bila saya jual nah mun pas sampai seket yang saya paling nyaman saya terakhir nih ini kan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nih kalau aku nak didik yang gencer nah paling banyak didik lah aku nak yang gencer nah paling banyak dewu nak kesawi lamba Allahu yarham tikan magi didik lakoh sepenting gaji na raja perlu lakon apa perlu gaji kalau gaji tikan magi lakoh nak didik sepenting gaji na banyak. Orang yang laku ni kan gajinya macam-macam tengki kak. Bodoh orang ni kan alaku sarah, oleh ni didik beda. Bodoh orang ni kan laku na demang, oleh banyak nyupet. Kan demang lah kau ni. Umat Nabi Muhammad ni kak, laku na nang tenang, kencerna banyak. Orang lamba, ibadah nasara, kencerna didik, mik didik. Umat lambek nikah mun ibadah sekalian kencer situng. Umat Nabi Muhammad ni kan ten hadirin. Alako sekalian kencer sapolo. Mun situng ni kembian tak usah alako. Aniat pembian kencer situng. Kok kedi antara ke masjid. Aniat pan mangka tapah burung beda tamoy. Iberi tung bian.
Nika saya kocak niyatul mukmin khairun min amalihi. Mun karotung pian tahu sa alako. Aniat pempian ibri itu. Mun alako ibri 10 pian. Nika mun ibulan biasa. Apa aja ngempian makin. Nika apa aja ngempian situng bajang genjar 10. Jadi mun sehari semalam apa aja 5 kali genjar 50. Kan pada ban umat Nabi Muhammad sallam ba. Apa aja 50 kali situng bajang genjar situng sehari semalam oleh 50. Empian apa aja 5 kali ibri 50. Nika empian mun tak asiwak. Mun asiwak lain genjarna. Rokatani bisiwakin afdalu min sab'in rokatan bi ghairi siwak. Mun sampai asiwak sampean tambah 70 boleh. Makan apa jeng ni kecek sampai tak asiwak. Mun tandi kaju arok ngangkui surban. Pana apa jeung ngasakan niat dat kaula asiwak ke yatin pas nikah. Mun tandi surban ngangkui leungna kalampi. Bini ngangkui ruku na tak napa. Dadi mun ruku na pote yang kuidu kale aklir. Dadi bati. Siwak ni kasi paling bagus ngangkui kaju arok. Keng muntaan diembian ngangkui rambing tak napa. Kulit sedikit mangki masjid. Sarung lagi siwak bi orang. Tak napa. Cuman mun tempo na mancing sarung ngay pakatas takok siwak sa iba nganyol yang kita. Hah? Hah? Pian jagila tak tahu pian. Allahumma sholli ala Muhammad. Abajang sekalian kencer 10. Mun abajang sambil asiwak tambah 70. Mun pas abajang andi bini rakaatani min mutaahhilin afdalu min 70 rakaatan min al-a'zab. Mun sa abajang andi bini tambah 70 boleh. Aja mun binin tu. Mun binin 2. Terus apa bolo? Ano? Ano to siya? Ano? Mun bini nampak. Racun bisa itu bambia. Makanya bukbeki mana bini boleh. Bukan cerna lebenya. Mempian lebe juga emas. Tapi tak bisa kan tu ni. Tak pada bini gula. Mun bini gula alhamdulillah gula ni kau oleh bini sabar buk. Mun kau elempung tak kira berdengar bini gula ni kah. Kule ni ke bini kule soro abini boleh. Bede kan turing bini lagi naro bini boleh. Tak kira nemu. Kule ni alhamdulillah. Kule bini kule soro abini boleh. Bede kan cakap compok. Debak kacompo bahada kan de masalah ring abini 2. Kule nyampung akan de sekali. Keding bini kule. Ku tak langsung soro kule. Terus. Kini saya nyoro gigi naraket. Terus lah bini boleh terus. Pailang ngebenpung kan aja aku. Tikula mikir alhamdulillah. Soro pula. Makanya kula rok pengajian sambil seharian iki. Mau dikata tak kira beda apa soro deh. Bengal nyoro ke lagi namanya. Tak kira. Oh, lembek beda lagu. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Kalau disuruh memilih, pilih yang diracun apa yang dimadu. Diracun ya kok. Diracun tak kira. Bini kula enten bu. Lek pilih yang diracun apa yang dimadu. Gak apa-apa mas. Saya pilih dimadu asal sampean siap diracun. Pakai bini 2 mun mate. Tini situng pokorodi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Seambu siapa bu? Allah, mila ingat tang bini. Korang. Ya apa cek ini kucam. Mangkana cek lacam tak teku era ke ada ya. Wah. Kula ni kucam ribeni ke ngambua, king ni kucam rumah tak kok mate. Mangkana nja odi dia ini. Tekan berarti ki odi ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikata akad tengok umat Nabi Muhammad. Kenjerna ikel tekel. Ada umat sekenjerna ikel tekel kecuali sampean enggak? Ada. Pun ala kola pun apa saus? Tekel 10. Kapina apa saus? Tekel. Karo keng abri otangan. Ya kekenjerna belu belas. Cek raja nu beri otangan. Rajaan ben kenjerna asodeko. Asodeko ben abri otangan ni kara kenjerna rajaan abri otangan.
Ana apa mak raja ana beri otangan ben sedekah. Sedekah kan lo ibn tagi ya. Bulan mun sedekah na senre belum tentu orang butuh. Keng mun orang ngawotang ka satempo na parlo pa ibri sampean ki. Raja kencurna. Cak pani takili ya aku leku. Ngleres-leres ya kok. Wah susaan sandi wis sebon seta andi. Tapi mun nikan tenang aja. Nika anggota Abang Mekar nika. Nggih. Ngojek ngaleng yu. Ada potongan di jak potongan nasi kuring bedi kebingkar muana glowing oleh Abang Mekar ya tane. Guket seminggu seket nih. Satu aja ibadah umat Nabi Muhammad etekel 10. Satu aja etekel 10. Nih kemun bulan biasa kak. Mun bulan molot, bulan-bulan lain. Mun tepak ke Ramadan, pakai paung ke hadirin. Beni etekel 10 tapi etekel saya bu. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Kapan atemu ke bulan Ramadan, sekela etekel 10, pan masuk Ramadan, pakai etekel 1000 kapi. Satu juga bagusan. Setiap sunat ikencer fardo. Kelakuan fardo etekel 70. Ini kapan Ramadan? Kebagusan 1000 kapi etekel 1000 kapi. Sedekah sekalian pada ben sedekah 1000 kali. Muang duri sekalian pada ben muang duri 1000 kali. Misem sekalian pada ben misem 1000. Ngaji Quran sekalian pada ben ngaji Quran 1000 ka. Nika Ramadan. Salah alat kenceran etekel renarina 1000 kali. Paki ibri Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kebeni etekel 1000 kali tapi etekel 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Belum polo telok. Ngocol boleh bulan saya ada enropot. Lah nak tepagi bro. Nah, terkenal. Opok-opok terkenal gak udah. Salala Ramadan etekel 1000 pahki ibri Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni ke beni etekel 1000 kali tapi etekel 1000 bulan. Berapa 1000 bulan nikah? Belum polo telok tahun 4 bulan. Pasera orang se ada rusan tepat malam Lailatul Qadar pada ben ada rusan belum polo telok tahun 4 bulan. Saya rasa sedekah tepat malam Lailatul Qadar pada ben sedekah belum polo telok tahun. Pasera orang se atrawih malam Lailatul Qadar pada ben atrawih belum polo telok tahun. Tangkel berapa Lailatul Qadar? Tak ikebele, mun ikebele tangkel empian karo atrawih malam Lailatul Qadar. Anu apa atrawih ben malam? Mun semalam pada ben atrawih belum polo telok tahun. Kengser orang selok teman tobeng atrawih ben malam salah situ nga pasti beri setepak ke malam Lailatul Qadar. Keng bi kanjing Nabi beri peringatan taharrau Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Sendemi Lailatul Qadar tangkel 10 kabudi 10 di budi tangkel salekor ke atas ashrul awakhir 10 si di budi kan 10 2 kali 10 3 kali dari tangkel salekor ke telasen. Makanya Nabi Muhammad mun la masuk tangkel salekor syadda mi'zarahu. Nabi Muhammad mula salekor bulan pasah syadda mi'zarahu. Sarung nga ipasaken cepon hadis. Saya kocak masakan sarung ni kada remah. Bi ahli hadis iarte Nabi Muhammad mula masuk tangkel salekor lo asarin ben rajinah. Tapi masjid tak man peleman semalam penting. Le tak asarin ben rajin ni kah? Bahasa aki masakan sarung ah. Kalau jelas aki itu kompian salah sangka. Tangkel selekor kana sarung aga temangi. Beni maksud tah seken sarung nih ke masjid cek tidungi compo. Make sarung seken mun seleber buka. Mer. Wah, hampian buk. Tina make sarung ngalor ke masjid. Jelas. On, itunya apaan? Kibur, keutamaan sampean gara-gara akad tingkah Nabi Muhammad nih. Nomor situng. Alhamdulillah hilang. Nomor 2 ada sekali lagi. Nomor 3 kelepai. Nomor 4 ada cecer bagi situng. Itu pun selesai lebih David sagak ditus bisa pada Pak.
Ya apa faedah acara mabit-abit? Mun tanya langsung hilang. Hah? Ulang. Iya mun saya baba, mun saya atas leca, mun sampai 2 kali akeh kan. Ya beli boleh, beli boleh. Beli boleh nomor situng. Gara-gara akad teng umat Nabi Muhammad ki odi seksa bi Allah ta ipotoron saking dari muljana Gusti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lampun saya tengah makin ni kemuliaan bakun beda sampian gara-gara akad teng ke Nabi Muhammad syariat tegempang. Nomor 2 ibadahna demang. Nomor 3 kencerna ben. Amin kok Kak. Oh, da iya dina nih. Pon, nikai dunya mbian ni lain. Masuk ke dalam kubur lain boleh sampean. Umat Nabi Muhammad orang lempung ni kata pada ilmu kubur ban umat-umat lembak hadir. Mata pada akat tengdak kemuliaan Nabi Muhammad. Napa selok pada umat lembak ni kemun mati ngi betusa. Pah ternyata tak sempat minta sapora. Mati ngi betusa. Tu sana ni kalau bisa minta aki sapora bi seodi. Tung. Umat lembak setah kencerna sakoni. Tak bisa kirimi kenceran bi orang siki odi. Jadi umat lembak ni kak mate i betusah. Ya pak kuntusan sampai budian. Mate kencerna sakoni. Ya tak bisa tambahi kencerna. Makanya cakapun Allah dalam Al-Quran. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Cacin enggak? Allah senika. Mun Allah. Mun deje nalken reng mati arua. Allah. Allah. Deje. Dekki boleh. Umat-umat lamba tak bisa nangkung tu sana orang lain. Umat-umat lamba tak bisa alako. Tak oleh kencaran muntak keng alako tibi. Umat Nabi Muhammad. Dan embian pebanyak itu sana kak. Pebanyak itu sana. Seteh ibetusah banyak. Keng bi seodi iya oleh. Minta aki sapora. Kemetu sana sampian gara-gara bi seodi minta aki sapora. Allahumma. Bi kaji Nabi wahai kebala. Ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Tang umat je umat saya ni sereh tak pada umat-umat lamba mate ngi betus banyak maki tu sana banyak mun bi seodi minta ki sapora takhruju min kuburiha fayughfaru lahum kemetu sana sapora bi Allah gara-gara bi seodi minta ki sapora. Allahumma jelas nikah hebat dah. Tapi nikah tu saka Allah. Muntu pada tatang ke hadirin nakin pentah halal kata tangke bi lebih urusan tunya. Mun tak teke ikan teh tak halal kak. Pian lembut teman ngecok ajam. Kapan telasan bah ngucak. Kak, sepora kak ya. Takut teman salah. Iya le, sepora patang sepora. Iya sepora kayak ngajam coba kunan di otang. Kak. Tak bisa nakin kan teh. Mun urusan mal tunya ben umat Nabi Muhammad ni ke urusan berat hadirin. Nakin kente muntai kente enak aja malah tak ada malah beli kente eki mah kente EPC berempah harga ajam 100 tadi 100 PC tandi pentahal lah kak sapora kak ya kok lambat toman ngalak hewan nak kake kak toman ngalak hewan nak kake kok pay beli kampuli kak iya kok lambat cak dengan kita sadar kak setelah anu kok kengkok setelah ngente setelah tandi PC pahalal kak ya. Iya lek cak sakas saja lek setretanan. Apa saya kecok lek? Sapi nak kakek saya elang juga nengkok. Oh iya mun sapi 5 juta lek. Wajib kendek hadirin. Tapi koknya ku ajam lek. Iya aja mah boleh kak. Yo. Ya aja mah halal lek keng sapi no jonjo tak halal. Nakin kendek lo bisa mun urusan tunya ni kalau bisa kak. Nakin pembeli. Mun tak pembeli ya kendek arkena. Mun arkena tak ada pentah halal nakin kebela. Mun tak seni kata halal hadirin. Urusan berat mun urusan tunya ni. Berumat Nabi Muhammad urusan berat daripada selamat
Amin. Dadi umat Nabi Muhammad nih hadirin. Minta lagi sapa ora? Gemetu sana. Kirimi ganjaran. Semate lo ngibe ganjaran. Keng bisa dia kirimi ganjaran. Ku tak apa iba ganjarna. Amin. Makanya ilmu ini kemun beda yang mati kan biasanya pak kirimi hataman Quran ki. Beda hataman Quran kan. Ibri ngonceng goreng telopolo, ibri kan sajusan deh pah ngaji beda. Situng huruf oleh ganjaran sepolo kasaka. Alif lam mim telopolo. Dzalikal kitabu la raiba fih. Beda berapa nih kebitung huruf. Mun pas sahataman. Keremaki ka semate. Semate makita alako panapa oleh ganjaran kereman Al-Qur'an sahataman. Hah? Enya binakan angko nyuku kancana bulan ni kini kian. Engkau kini raja cong. Ada apa mi agak bu? Ngelebur. Orang seda tak bisa ngaji, sambian ngaji, mari ngaji. Allahumma taqabbal thawaba ma talawna wa ma qara'na hadiyatan ila ruhi abi. Ya Allah, kula sing ngaji ki buru ganjar nabi kula ibu kia ka bapak. Kene maki ganjar na kasi mati ka. Nika umat nang umat. Lambo apa orang pahabu tak percaya, bahatannya ke Gus Dur. Ya Gus, orang matura mun bener yang mati bahe kereme Yasin. Masa depak ganjar na Yasin ka orang mati ko. Jawab Gus Dur, depak. Mi temu cak depak Gus. Angkok mun ngirim Yasin lok temani pabeli ri. Deka, tahu sangkar ke kitab dikenik ke bayi. Boleh cek masuk. Kula teman itilpun di Malaysia. Ya Holil, kula ngirim pulsa, tekku masuk hi. Tekku bi kula kak 1.000 dari Malaysia. Di Malaysia pulsa 1.000 masuk. Kamatura. Kula ben sampean ngirim Yasin ke kuburan pas tak masuk. Masa malaikat pah kalah ka pulsa. Nika mun daripada keng main kalah-kalan dan lah bahas nika pembian orang oh iya. Mun bahas kitab bade situng kitabnya mana kitab pah tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Kitab nika ditulis sareng As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Di dalam kitab nika terangaki bahwa dua bacaan zikir Quran sebaca bi ngodi untuk orang mati nika pada pak. Malah pendapat seikutip sarang As-Sayyid Muhammad ni kebini coba pendapat tah ulama kaula ajunan sampai berde pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa, juga mengutip pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh. Ibnu Taimiyah nikah kitab pak kuruna ulama Wahabi kah. Wahabi semakin ada waki kencaran tak bisa berkirim. Ibnu Taimiyah kuruna Wahabi nikah hanya tak bahwa kencaran nikah manfaat ada orang semate. Man halalah wa ahdatha wabahu lil mayyit yanfa'uhu. Bahwa setaja bacaan ikere maki ka orang semate kak dinto aman fa ada pak benta tilan-tilan selamat ka semate. Maka nambian kula komentar mbiantar ka ampel coba tanya. Pola bede kita pas Sayyid Muhammad senrangaki bahwa Quran de pak ikere maki ka orang semate. Nyaman kita pamun sampean apal tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Kulandi kita patepes kita pak. Tak pati tebel. Makin ngaraja iki bay mobil tahun ni. Kaya dihitung benih ibu kiam biar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tak langkong. Cek ni ke pengajian kula perlu madepak. Kula perlu ngebela. Keng hataman sebisa depak karing mati ni kekencerna. Mun saya ngaji oleh kenceran. Jadi saya ngaji oleh kencaran, baru pan saya ngaji oleh kencaran, bi saya ngaji kencarna beki kasih mate. Mun saya ngaji tak oleh kencaran, maka tak bisa kirim maki kasih mate. Apa saya kirim maki? Ini saya ngaji tak oleh kencaran. Orang alaku ke Malaysia si bisa akhirnya man kalimpung, mun saya alaku gaji, mun tak gaji apa saya kirim maki? Salah tak gaji tangkap polisi di sana. Ini kin kirim di Lempung marina. Pada ngaji ni kebeda dua. Berdereng ngaji ni kasitung huruf kencer sapolo ni kasih maksud tebuna Nabi Muhammad man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Ngaji situng huruf oleh ganjaran 10. Bener ngaji boleh nikah. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang ngaji Quran salah tak oleh ganjaran di Quran na elaknat. Makanya hatamannya kudu tengate. Mak le kula ben sampean tak kali lesoh. Mun sampai ngaji tak oleh ganjaran saya mati tak oleh apa-apa. Salah tak oleh ganjaran elaknat bi Quran. Ma elaknat Quran ne tu budu maknana. Bi saya ngaji ni ikhlalun lil makna. Maknana pah cacat gara-gara baca tak tepak. Bodoh muni bongkalan ni. Kamu ni lempung kula tak ngocak apa lansaraan. Cihuruf pula temu. Saya temu karo dak adeng bendin budi nato. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marrana quryatin wa yununa la urusha qala anna yuhyi al-mawtiha famad Allah bi'ata amin thumma ba'atha qala kam labithna yawman aw ba'da yawm fanzur ila ta'amikum syarabikum sanna. Cang malaikat apa saya baca? Badan apa tak ada dengan ngaji nikah? Takilun musrifun. Nikah mungkin dia bersini keharam mau amain HP boy. Niku TikTok boy. Ungguan. Nikah salah tak oleh kerja elak Nabi Quran. Apa saya baca? Benih tak oleh kencang tak? Kencang ngaji ni kata apa? Sepenting jak sampai makna Quran itu butuh. Imam Syafi'i ke Madinah perjalanan belungare hatam Quran 16 kali. Siang hatam sekalian, malam hatam sekalian. Masalah. Kencang. Teku makin Madinah. Ngaji na Madinah. Kencang. Mekah Imam Sudes kencang. Keng makin kencang per huruf ni ke jelas. Maknana tahu be. Teku Madinah. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Kan kencang nih kaki. Tapi hurufnya bakun jelas. Entar ke Mekah sampean, Syekh Abdurrahman Sudes, cung kencangan boleh. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا تركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Kencang kan? Mun lempung laun lempung dah iya lempung. Kula lebat sing sak pasaan niku Masjid Darussan alhamdulillah lempung laun sing ngaji Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru wa kadzabu bi abi orang selebat nyampit beduk ben Quran aja cowok itu. Beni tak boleh ngaji kencang sepenting huruf beni kejaga. Tanah apa ngaji kencang tanah pembian sambian apa boleh pas setengah apal ke Quran boh ya toh deh tak napa. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Kencang kan? Tapi kan biar jelas huruf kan nih. Mun kelar katanya
وكالذي مر على قرية وهي أرض راسعة قال أنه يولد بعض مطعمكم مبعثة قال كم لم يتولد يوما أو بعض يوم. Apa saya baca? Paham? Mun ngaji ngak nikah hadirin salah tak boleh kejar elaknat bi Quran nah. Saya mate pakun tak boleh kejar tak boleh apa-apa. Kali banyak biaya dia. Beda secung hebatan pole ring darusan. Orang hataman beda secung hebatan pole. Tapi siapa orang? Nikai Benggalan. Menikah tu kulit tak ngocak beda kelai. Benda tak kau elaboraki kulit. Benggalan. Beda sehebatan dari kiburu kasaka. Ben suara na bereng elang. Karo eka telak kebinget to. Montang colok ke benda ngak terbilum pentong be kok malen. Aduh mau kemo ane kok. Coba mau kemo ande iya. Tak usah ngaji Quran dia na bejeng. Fatihah na saya baca tak keding bi ko pingat bi bejeng tak sah kan. Allah. Karena saya kocak macam ni ka ayusmi anafsahu kutu keding bi ko pingat bi. Mun ko pingat bi tak ngiding tak sah. Ya keng tak boy. Pertanyaan salam ya. Tengel ke seneka bune bah kopok ke. Sekarang saya tanya ke guru jo. Nah, talangkong pamulai kada dek ada. Talangkong panitia ke Johari pamulai ke Johari ni. Siapa andi laki kau ni ibu. Ada apa saya tanya? Mun tengel ke kan nyaman. Mun kopok ke talangkong mun nguncang gula boleh sengaja begintarnya taruh karuan cang mat tinggal kakinya orang acara apa bahatnya mun kopok ke ada apa tanya mun tengel ke dia kan nyaman. Allah. Cuma juga pengajian dengan. Kayak toleh kayak ini kok pentong sekali. Sini kah? Saya kocak macam ni kau tu ikeding bi kopi ngati bi ki. Tanya ni kah? Muntengel dek rumah. Sini kah maksudnya? Otak pun kuya kopok ustad ke kuda, mun kopok tat deh iya. Oh apa bunyi? Jadi mun kopok deh remah tat deh iya. Jadi mun kengko penga tengel, kan makilah macam deh remah tak keding di ko penga. Ni kesah, karena saya simak ni kebeda dua cang kita fikir, beda simak bil fi'li, beda simak bil kuah. Beda orang ngeding ni secara kenyataan langsung. Gula macam Bismillahirrahmanirrahim. Kan ni keding di kopeng gula. Ni kan nyaman nah as-sima' bil fi'li. Beda as-sima' bil kuah. Gula apa jangan iting desel ni. Jadi gula makin macam apa teh hadir, mata keding di kopeng gula tibi. Tapi kan setai keding pulang gara-gara beda munyi na desel. Cek saking desel mati kan ngiding kan. Padu benreng tengel. Saya tak ngiding keng pulang tengel. Cek saking tak tengel kan ngiding. Maka nih ke dalam kondisi tak ngiding margana tengel atau tak ngiding margana beda munyi nyaring nih ke pakun eko cak maca pakun eko cak ngiding tapi as-sima' bil quwah bani as-sima' bil fi'li cakla tuan rumah Pak Dusomat kalak berkata saya beri berkatnya ada masuk ke syutingan di pertanyaan lagi ibu. Ya bisa ngunceng tibi kan iki. Pai foto ka mangke. Aku lagi ngalia ka kamu ke Johari. Gibi ke Johari lai to ku ini ke gone.
Ha lagu. Mayu. Bo mata esoro bo gelak. Jangan kau mak potre pot tapi datu bidabit langsung lagu boy. La 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 la. Mayu. Rabb se zubade kuch na kaho. Apa? Pepe pepe. Oh, minta pepe kalompang. Ayo. Ayo, tinggal request. Pepe pepe kalompang. Dia ya. Bibir ceruk saloni. Mun beda janda pirang. Gula abini apole. Sekembang kibur sehadur. Berkata dua kala bending hadu kiburunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, teti ngaji mun kencang gendu nih kah, kele. Ada suara na kele. Beda boleh yang hataman nih kah. Nih kesepaling lebur gula. Polanding selain para mari, ading benti biki kali banyak. Muka gendu lemper. Ya laknat nih haram ya laknat di Quran nih kah. Cek kemain hadir Quran nih ke benih selain cogun Allah nih. Mungkin tak anu biar tahu santar kan mungkin bahkan coba dua sini. Maka gue ada pak hataman nih ke bagus, hataman nih ke coba. Keng mun hataman nengak ki buruk. Tini cek kirim hataman semati kirim Yasin boy. Tini nama kita sampai hatam Quran Yasin boy. Sepenting bacaan tepat. Yasin situng mimpin selain rok bunte wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ti nama kita hatam Qur partu. Amalnya kita perlu banyak, perlu beceng. Tak usah aman sepeda motor, biar di sepeda motor belu. Kayak ada kening tumpah. Situnga colpak ebana. Situnga ngaltok ketujuhna. Situnga protak setir. Andi belu keng lotok kapi. Tidak ngubu situ, masih penting anyar itu empat abile aboy gelem, gelem, mar kali ngaki buk, itu empat abile aboy bisa, mereka nak kaki kita jelas kerana, ada kok tegak salah sih ngucap deh, andi sampai dah belu ada kening tompak, tidak situ pokor bisa tompak siang hari siang malam, thank you buk. Pon nomor telok terakhir, Aibah mulai. Umat Nabi Muhammad nikah ipabit ya herat. Selain kita itu tolongin orang lempung nikah, ampun oleh syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Selain kadin tu kita yang kak dari mahsyar, orang lempung nikah yang kak ada Nabi Muhammad, saking dari muljana umat Nabi Muhammad karena akad teng. Makanya kuda benar bahar maulutan, sebagai bentuk tasakkur. Sebagai bentuk nampaki senengah ate keng pulan akateng ke Nabi Muhammad kuda benajunan nikah hadirin pahteti orang si selamat makanya beda lagu ngamponga ongko paratuna deka ajunan ongku ngamponga beda kan ki. Jadi keng mangken hadir mi amolotan keng niat ngampong ada kanjeng Nabi paratu ternor aparatu kanjeng Nabi mulja ternor amulja kanjeng Nabi selamat ternor selamat. Demikian segala info kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda, jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila di Lempung ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selain unetika ada dan gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.